Hello, what's up, guys? Incluíram habla vlog. Agora eu have tempo ituang husis tudo. Então hau karak vlog pila fali. Hau ne vlog edição ida agora né hakarak atu fahe experiência ituang music jamming ni bema kolaboração han kolega Nelson Freitas. Molok net fila batimor tamanya studio at hoto na. Então, haba visita niya nomos niya landlord niya eman Bapa kos. Então, ami decidi para tu grava música ihatetong. Então, kolaboração na kapas de TV tamba ho Bapa kos na bemak ema Nova Zelândia. Hingga tak maluk sila Costa e kita haluha like na subscribe nomos kita haluha hakerek mos comentário rumah se te pode ser sente motivado ka inspirado ho hania amini jam session ne. Alright, enjoy guys.
Hawalin sa ilabukan ang yadobe Hamalu